Isusuway pagkapulimana Torili mo Gatang sinuwan Kadakatong Harang sondiho Harang sondiho Nung itambalo Yesus kasasari ko ay soko kaya usanong kaswabon kumadati din sanan puji Tuhan tu kaswabon na bay na kano ta kakagod kapag yampay kago alumi sa pirambutan dati di kaswabon kanihab na ikalan sanan da alumis dat bay na pengkukur na ilda dawkin nakalaso na tinggin kamo nga kakitanan no padam alumis da lain da hitid iti kayo na nitid bay no lebih-lebih pundod no media dati pengaradat internet tasabah jadi minangigiti siya lain di kasama bay nakalaso harapon dat upload pala so na tinggin dat iti-hiti na aya di alumis sa laho di likod dila mo pinapadagay hilas suwang ila bilik ho di nga alumis nga sanong kapihot akwat lain okay ata ko pa tilambusom anong misisa ata ko pa di suwang sabay no sabay kinarahingan isong kadyan sorga kung sikaw dat kaswabon iti may haidat pagyampay kago may kay sisan iti halansan ni haid alumi sa piramutan matado kain punon isang bukusan nagi kalidasan dahay ay kapatan dahay na ang simbayan isang buat ay tensanan na pohit panambarasan nakaray kaburas-buras bunga atari mo dahay niyampay pasondot manahak dat painggiratan umat ketumbayaan dahay berkata lagi hay dat iswang dat panambarasan nak sabon iti maya kasirbaw na ginawo nagi santabidit ay embulayan dahay nga miyantok na karohyan tinasambayang dahay iswang radhon Yesus amen amen okay jadi kasabon na ba no miyampay to ko di haroy but ngaran po si ipangunguntik nga ititing mo git ya ere ngaran no pangunguntik nga ayun tutunan punpod ngaran kapiyo Richard ya tepat Richard okay yun natitid ulit mantad kabay no nagit ay nakapisalotom manuh ko amo ko nga interviewon kanu matidit interviewon tiat kapuri lah boleh jadi tadon nuno po kapiyo ke kampung hingga tadon na po kapiyo kampung Mangkupa Kota Marudu Mangkupa ya saraw ko pa di tingkatan 3 ako lagi matud di haro iso sinding ko dusundet ay asaru orangaw ko tandigan di kamulakan nga antakan di na wakan no po di ibaras nga Ernie Sumandak Mangkupa ka Mangkupa Kota Marudu Kota Marudu Ernie Sumandak Mangkupa Kota Marudu isay ko ay ngaran do Ernie mantad Mangkupa Kota Marudu tahun 95 tingkatan 3 ako nagidiri kapirang-rangaw ko na isinding iti jadi miyagalid dit ay mulak kapag akita ko limo na gitaon 95 ya limo na gitaon no 95 kuman pa nga malahing ko kaya lang malahing no mati jadi hara-hara ano po agat ginawa no po pailad umur no dendam pero talon ho padam taloh na gila talon ho padam talo ya
Oh, malay pun Malay. jam 3 lagi. Jam 3 Jam lagi. 3. Iho nu penting jam 4 tadi. 40-an. Iya. 40-an. Oh, 40-an. Wah, Aisyah napalid. Aisyah napalid. Kemuan kuno po nga nakarikot hiti siya di kanihab. Kemuan po nga napalid. Harohot project dahay siya agayod hiti. Tinggoh dot mandahay karamay karitan siya. Deteno. So harapi-rapi rohot ay keperluan undaro mahan porago mahan lagi undaro mikuano bod minta rining kana do bogit Iya. Minta rining pengsilaan. nga harapon dot ay koiloh dan do huguan daw lah ada pun dot monuduk kita ang sunong nga kadang-kadang got ay kaunsut tokan opot ay kaunsuh tokan opot dit iralan data ang sunong idi nga hirin naging dok koiloh kod sunong hiri. Tepat. Jadi na bagi matidan. Kapiyo. Kaubasan mo nga yun di. Jadi. Kadang-kadang kot iri nagi ipon ng tudukan dat gayo ko yun nga. Kadang-kadang haro ko karugian dati haro ko sindualan megalopon ko magindalanum. Kaunsut ko dihirid ralan haro luang nga ay arahan na tay gakod. Isay no koy lud haro tangkalamay dihiriswang no singot nga hirin nagi madin na ilano dat po haro tipo maluang ilo. Osorow di. Osorow ana di mumbal-umbal may hilo. Umiyagal ko aramay sarita sila tino nga pakinongohan to kay tino lah. Umiyagal ko ralan apalid ko no po osorow no iralan. Iya. Mantadi napalid ko hom hirin lagi atunudan no to napalid ko diri. Napalid. Kumbalid harta balut ay kawaya na hedit ko yun nandim. Ay, katunud ko dito kay kakum katunud kasyo. Iti no po talon-alon do dia tim hilo pengkam ka. Iti talon-alon do dia iya tim bati hilo iti harati iti kasyo. Pengkuro ko ay katunud do hiti kakum. Napalid ako di lain kasyo. Tiki do ko do pula talon-alon nilo kasyo. Irin no kakuan dat kailo ako to napalid ako hom natunudan budi kadaw. Iya. Nga kadang-kadang kasindu holi kantakan di nga irin ide momon say dati koilo kapag di kayo nandi. Jadi ay nga pengkukuron na di may ta na di kaburay karitano nga karag na gidi. Kamukai lah. Karag na gidi nga ay oporlu di balan sa tagayot di sa kiran operalan nga apalid katunod irin gid kakuan katunod atau hara kaunsuton pagonitan ko nga ay lano na gid hara kaunsuton nga karita no ko di rumbak arag ko di hom ay oporlu di balanja di Tepat. nga harapon data ato manrago lah. Ay temodon lah. Temodon lah. Ya. Ngano kumbalo kumutid insan dot kadit ay papanaro sarita magandad-gandad to kalawakan na kasuwang. Ina pa isang ano di karita di nga ako di ko isisa katumbayaan nyagal dati lah. Lori ikarita daw. Lori de talutan. Ina pa ikaswayan ko nga salamay siya rikot tamoy intong daw mo sa di karita nga haro na pa tumagakid di para kakas. Megal ko haro na pa iduan ko isikuro-sikuro daw. Kapanaw nun doy siya nga mostly harap atagak ako iso ngoduo mungkin na kalalayan ko iti kang kuda di timpunan lang nga adapatan ko din alay det tomodon ko din miyagal ay paswangan di payanan put it tongan nat nga
ando kabagal, sukup. Ay, Ay, anak kali ti tulunay kata sorok. Ako di kailam tamadan ko pia seri may papalisok ko harap patuyul di siya may pamurutid dit panununo nga ay mantad di kanta kanidi marumikot po di siya ako di momon sa di tanga koro-koro ino di tanga gayo at megal kay tanga tayar ani kan dumilo palisok ko ni rila. Yeah. Jadi kaswaban po ba no hom ayan nalihuan mo ti bujang po ko Oh, iya, mmm, na di Bujang lah, ay na ano bujang? na Bujang. Nakatunang ako di, ujung tahun lalu, Ay bujang po 26. yan no? Aruhay na lah. Karena po tulad na papanganak eh. 20 menit sebelum kawin masih milik bersama kah? Iya, Minggu rinit yan eh. Ay, ya. Iri no kakuaan dat ay ino po yung magi kawan-kawan lagi boyfriend girlfriend nga ngayon patulon ahawo. milov po. Oh, kada borosod mianggay-anggay kan dan rumus. No katunang nga ahawon ni. Hawan ni. Kada borosod no katunang nakasawa nga ahawon ni. Ay, rin po. Ay, ngasuhay na dasaritan nila. Suhay na. Okay. Jadi dondoh no padihom nunuhot hingga hinggok kayo nun nunuhot ay pangingintarusan kan di dan malalahing pangingintarusan no dondo karaja kabadit. Hilo ko Andrasih dondoh lah. Andrasih na pelom hilad tawaw sumok di bandar tawaw lah. Batu 12 kan mau pahit ko ya. Aku pakatunod na kamo yung Andrasih nga ay ako kailam ko nga dilo ka amo nga pailanin ay toriko tatimpo na. Doon no po pamusarahan iti igulo po lagi. Sirat aritan iti ko yun nun. Megal ko sandakan, lahadatu, kinabatangan, tawaw. Oritan po lang nga po. Gumuit, tulundot. Okon ko bansa to ko dilo ka ginawa mo. Jadi kori ko takod hitid daerah Buluran. Nga kaka gulo no pandong nga hilad ulo dusun. Iya. Sala ti pamadi ta soro ko din. Gumu dusun do hitik. Dusun nga idi kat soro ko. Tangatay ni Heidi Eldawilis sa minay pimpanaw minay rubadit kombolutan pinayan panangid Sungai Manila. Kadusunan pamahit ti kat soro ko. Jadi hilo pengkuro. Nutago mo dusun. Amo mo sampai piit kon ko dusun nga gumuit kailah momoras dusun lah. Kon ka dusun nga kailo dusun. Kailah dusun gumuit na nakansaw hila lah. Mantadi kiulo iwokon. Iya. Tok monopot ti makapiyot nubuatan di rumpungan. Itino pa dusun nga kasasad, dusun kiulo lagi. Dusun kiulo nga kasasad ka. Iya. Umono po gansahon ni. Gansahon ni. Gansahon to kati tulun-tulun na kiulo. Nga ino di ingatan nindo to akon ka dusun nga kailo dusun. Kailo mo boros. Kailo nga harahip na rubaan ko tiso tulun hilad tawaw nga mbal kunod minguhot sa nakasawhit dulun dusun. Dusun na pam dusun Ranaw. Lurus matid siya momoras dusun. Nga kan ko tulun dati. Ti madit dusun Ranaw. Iya, dusun Ranaw lah. Kailo ka dusun Ranaw. Amoy suhut-suhut no. Karatik no. Ugudi. Ugudi. Ugudi, Ranaw,
Ranau, Tambunan, Kagumuan ndak ay kapiyo nga Ranau lah Tagumun dit. Kemun ka dusun Liwan iri bo. Dusun Liwan Dusun ta Liwan. I ukah Ukah. hari ukah kan po nga isaymi lo kadati onibai dia lo luboros. Oke, jadi mun kakapailan dati isian penting nga isian hot melayani dihilat andrasi. Iya. Iti tahun mimpun iti tahun Dubai no. Ay kakal pa siya paingan dadot kapailan dot secara rasmi teko surat rasmi mantada misyon nga ay patilambus na may siya iswang pelayanan dahilo hilo nga akuri pa anggota lagi. Akuri. Kagumuan na padilog manan sarundong lah. Oh, di mana mati. Kodaw lumapus lagi. Kodaw na. Ako naman ko, kodaw. Nga tumbayaan to ko dat mantado po kuasa kinarahingan ay si barang mustahil bo. Ya, amin. Nga ipohit dati elanum sangira iri no. Ay elanum gisambot kay timpo no dilo nga ay elanum harahot baptisan. Iya. Nga isay na kay lad mositarot ay katalib ko na padilo mungkin harakago tiso. Mungkin dat Pastor Willis Kongoy hilo ay so po. Mungkin harap nga isa duo. Nga kongoy Pastor Dawkin nga haro dito nga talon na hopon. Amen. Amen. Ato ko ilan tulun nga ingatan. Ikomon ko ay suway bansa nga kay Lodusun ingatan. Ingatan. Nga kinorohingan lagi ingatan. Oke. Jadi pukul 5.35 oniba ti pamalatim po sikap ikasarit tumangkus. Ato ko pokorongom nunu pengalaman di hari mamarait ay kaubasan no pendo kapit sebelum itu evangelis lah. Evangelis. Ataupun boros sapowo kan nga PhD. LI lah. PhD LI lah. LI. LI Haron lagi mamarait mositar. Nga kaubasan ta puyat iti tulun dati nga asal papendalan te iswang pelayanan nga mositar. Pengaraitan. Oniba bagyadi rit di bo. Mo ini pagani mololohi nga oy astor kawo kon ay ositar. Ngon no pagadi suho mololohi nga evangelis ako kam pengkur gadi mamaret evangelis. Saro kuhit tina ko sandiri harahot manangaman doho tanah kita kaku ngaran po siya nga Armstrong. Pengkur di kadawat ni mololohi ngamaret Armstrong ginturong. Ano di nga ginturong. Umbal makagoy tadi daw. Ebna. Tadi daw. Pamaray to po di boleo tay kay tinako nga gobinor. Idit gobinor negara idit. Kadawat iri bo. Sekira borasan nun LI ka nga. Iti LI ka nga harohi karait nga kasait. Kasait. Iri na kanto kakuan din mositar tay ko astor dihot. Iya. Ay oniba bo dihot. Pamaray ti di bo ge. Jadi ato ko po katilambus at karangod nunuhot ay panambarasan di astor. Anjing. Richard dila do kasaban bay na magano to ko pod isa ayat
Isuang dat kitab Efesus buku 6 ayat kahapon. Ikalimpupuson moid iya kau napada nga ogirot te isuang ga kinorohingan, isuang da kagarason dot kuasa daw. Terjemahan bebas silat harilet dan dusun kapiyo nga ay aku nagi karatis sumono ilat dan dusun da kitab. Ano pa i asal dusun lah artian. Jadi iso na padihot tomodon dot napura tu ogirot tokadad isuang ga kinorohingan nga mantadidit kagarason kogoyoon do kuasa di kinorohingan. Irihot ay kakuaan do iati no pa nga ogirot. Manto no porotilad isuang na kantakan do suway nga mantadot kokito kosyod ogirot o kuat iya no padi nga aharap kon isyo. Aharap kon ditulun. Miagal no posyohom o kita siyo dot ino po hi sumandak daw nga monopot kumadia iya di nga monopot nagidi ka daw. Sekira no pod o kita no dia dit mi boyo-boyo musa ko po. Tumilambus ko po. Amo nasumaap. Nasumaap. Iri no kakuaan dot ogirot at sinta no tu kapuriman ko sintasyo kumadia nga ogirot. Iya. Jadi Tepat. iati ka daw nga mantadot kinorohingan na po dati nga perkasa kadi dan dusun betaralom. Irin na di kakuan dot iati nga ogirot kumadisyo. Iso na pohot kapagalan dati dot ay pengalaman di tulun-tulun da isuang ka kitab nga miagal di Raja Daud sendiri. Sira na pod napurimanan di siya pengalaman daw dot ay mantadot pangahakan do kinorohingan. Iri no kakuaan dot isiya no po nga ogirot. Pigusa-gusa di Raja Saul may pamatay nga mantadot pangintirungan do kinorohingan. Kapurimanan di Raja Daud. Iri na di kakuaan dot ay intangan to kano pala sinding di siya isuang dot kitab Mazmur. Papabantog no pod ogayoon kagarasan do kinorohingan. Kinasalimpunan dot o kita datid paingkuran ng kinorohingan dot nakanud minongigit di Raja Daud nga sirad sinumapi siya di Goliat. Ino pa ikanta kanidi nga miruba it tentera Israel it Filistin. Ongologod kanto pangkis di laid mo. Tu ino po hit koing kokoton koyo non dilo di nga sa pinuluhon. Nuluhon do hilo it tentera Filistin nuluhon do hiti Israel. Jadi mi boros no po nila di nga mi pangkis, mi palak-palak kon kamigal dati bay na tu makaingit telepon. Mi sampaping nga. Hilaw bilik isyo, hilaw ako nga mi WhatsApp. Jadi antakan no pa di hom igoliat tadi hot bontugon di tulun do Palestina ay rumuho ko kun hilok kubong pota den no kayo hit soldier do kayo bobos at iri ni bontugon do kayo sumap doho ka. Nga ay so di hot katama di may do agayo gyadi. Nga Raja Daud pikira-kira hapadam turu tahun antakan di minay atumbayan ako makipipiyo na siya mangintong got ako kura ti baparang. Tu amulok apo ya har pengalaman dat baparang. Ay so di ralan di siya nga ay asonong kapya kantakan tu nasuhu isya may papatad di kakarihidit taluha tabang daw. Jadi korikot di siya dirid may patad do kakari nga ay lan na di tabangay Daud
Moy ko intong iti baparang ka. Okon piya kayo rin nga harga di poluang di. Haro kasuwatan da hiri. Ngambot kor hiri daud nga pamangkis kagoy Goliat ket may do ko poto do soldier do kayo ka. Nga ayso di katama. Nga no kasyo. Poto do ako kasyo. Ino po di tabang daw taltulun nga aduhan di dialo nga ay kaditisam harahit i minoritad miagal tila. Suho ngo aduhay lo ka nga oduhan no po isiyam iya amoy olon ka. Iya tu moning olon ay say di katama. Irino di numandi di lo po sa dia i Daud. Balay minamakadit rasukot baparang tongo tupi tongo kasut matu teko ikolid hingga jadi kohit siyo. Gat. Gat. Mulok bagay. Mulok. Iho na pa di ho padam turu taunom. Hanam kohit dit gilinda 20 liter. Dat mga katet payananda susugata di lain. Man rangkat temoy padagang. Ino po hipakayan nagi baju irasuk nga hari karait kira-kira 50 kilo. Nagi rasuk isang karong simin. Gisam mo doon nga ako ko isang karong simin. Milon na po maharap po na kiyan tayang nga. Suway bugyari so sangulun po di tayo sa kakita. Ito po lahat. Haro na po ralandok. Jadi saya radat ayat niya galidihom aku di mamakaiti nga ay moyo ko sapil at garagasi ilo miyampay aralan ko sandiri ka. Jadi ay landi dati ino di hila sitik nga no kadidon Indonesia di ali-ali ka sling boribo. Okon kami gali la sitik ka kubasan niri ino pet la sitik to modom lumanat. Ay sangkuro hot kologod bo. Nga ino pa ikamondat sling kadim man po kalapusid dorom. Ino po kasiyahan di watu nga lebih kurangi kasiyahan di binabangga sa lain. Korikot. Jadi sera na po din nakarubad igoliat. To kom tasu ako diti kasyo. Tung ngondo ko poto do omya galilo ka. Nga mantadot ay kuasa ang pangahakan do kinorohingan gisombo ino pa di watu hidid pinagarab i Daud maya idit lasitik daw nga nakontak itit nunugya ti diet ti dahil kadi din turas nakontak iti naluangan iri na din nahundok dihi Goliato may na di Raja Daud putulo iliosyo iri na kinapatayon di Goliat nga haron nagidihit ay kajian di tangolun ngayon karuba dit lobong-lobong got nangaluangan iti pamurasan ano po di tangolun nga igoliati lo ato memang ang agayo kaulun nga akon kay Goliat akon kay Goliat it original itu Goliat po original nga ay sa tulo to pinutulgya nga sera no po di dat kita didit soldier Israel to kung obuli ti pamalat lo sitikilad ilo na di pakayon dati sumapil ay sangod dati ka jadi iri na di kakuaan dat gumu di tangolun dat nangalasot ti turas to iso na pa di mantada senjata delad baparang nga lasitik. Gumu dihit kon piya kay Goliat iri nga memang ang agayon di tulon di laid dat nangaluangan iti dia. Okay. Jadi iri sekiranya pod iyo i Raja Daud nga ay iri nakakuaan dat ogira ta ko kumakin rahingan to napurimanan kud isiyo no po nga miloh dat monguhup dati monguhup doho
isuang nu pakantakan pensuang na disumapit garagasi di Iya. Goliat. Jadi iri pengalaman di Raja Daud sendiri. Paingkura di dia pengalaman det karaitet ina purimanan nakura tu iri na di mamonsa idet nakura tu apatut tokod ogirot kumakin rahingan. Tumbayan ako ogumuot pengalaman nundo nga aniba na la Ani tempo. Mbak na di timpo. Oh, aniba na nga mano pa hi oririkot lah. Iya. Jadi napasan kun di makinangaw dahom isiyaw kun di makinangaw na ko lah. Okay, silakan. Osoro ko di iso harad pengalaman di dahil apate hay tulon nom manta minaya hay kem motivasi hila dantay ngalihuan ko na di sanggira tahun nga 20-an jam 2 na gid kandila. Yang pasti jam 2 na gid 20-an kun 20-an na gila. Oh, andasan ko mati di tahun bae no ri. Amo 20-an. lain na. Diam panibawon ko di cerita mantad nagi hay hilad dantay di simnaliwan hay nga di hay maya dit ralandit katalib dit nugia karandit ko di nuluhan dit Bukit Kelawat Oh, nga maya yahay iso ralan kalapos silas pakantanggilan nga di hay ko kumbal ke wodit ralan nakawaya. pano kumbal nakawaya nga dian sumambayang pa yati itu apa mati aku pamati kumbal tit kapanaw tiralan nga asaru tulun piret-rait tulun apa mati aku pamati piret-rait tulun dit ko ralan dat osomok iti hiyo ka Somokom kalapos si rikotan na kayo. hilad pakantanggilan nga angkod ay ako madid kaylo pengkuroh dit ralan nga sumambayang po to apate hay tulun Apat tulun. Iso karita lang. si so karita Iya, garibar ko. iyo ho no hay Oh, daraybo. darebo kangko no po dit tambalo to mumbal na po yati mingkuraw ho yati hilad tangaralan kangko iya kam ino po karita din na po rin pinakaidahay suminak sa kayang dahay na nga viva no Viva. nga Nga ino pa talon-alon nga garabol ko simin. garabol po tatakan Garabol it Oh. nga diyan panibawan ka kang bago sarita nga kasuwang hay dit simpang napalid hay lihuan ko di ngaran kampung ka daw to bingihuman ko kang bago ditino hilad mepom ako di naruban ako di nakalahong gohit ngaran di kampung nah dat nga perkampungan no tulun de Bajaw lah Pagumuan pagumuan gahilad podi Agumo mati kay Bajaw lang mintang iya isa no mantad kayo nga LDN rula kay Bajaw niya. Hara ilan no Bajaw. okure mati hait iya amo kung mati kasuhut dat man ka nga hara na po mana matama ay laan mo na tama lah kumun pa nga nala ako diyan ako kay tatamaan nga ako'y karati. Okay, may pinabuso. yan kasuwang na hay di kampung nga alam mo no paruhukan nga adid Alam mo no po no akuri di watu. okuri watu araw watu nga memang oyo po siralan daw dat mintuh na pa nga milahi nga tumakadit narohit ko daw patakada tuminuhon ni hay nga nasilapan dahay to ihay gan
iri ini kinapalidan dahay nga dan umbal-umbal ko di ayah gumangaw ako di kon kanayo gumangaw nga itolo tambalot ko daw nga gumangaw. Yelo nga jam 2 lagi ngayon lah. Jam 2 Hari lagi hari jam awal sa 20-an lah. oh, Iho na mungkin 20 jam 2.50. 2.50 lah tadi. Nga adi kangkod umbalan pala kangkod apa ya hay nako soro may paghihom tulon makitulong mo magayat nga umbalay ko intolo ko umbalay nga hilo no tanga-tanga no sumaapi karita kasoro ko na tulon dat kabaras mumbal nanda it pasunsuri ka. Oh. Numbalan mo eh. Nombalan. Katakan di ko pala. Aruhay ako no. Sabi, Kasi gampat alam mo nga dia kau undorong nam ayah asusa. may da punsit tatayar. Di na kasaraw rin. Pomom. Iri pula. Di na kasaraw tadi. Ay pengkuro hiti ada hayam. Nam ano po mungkin sumambayang behatilah kang kodi. Dat paswang na pahila rihom. Itantakan rihom. Megalit ogu mo iwalay nga ay sa tulon. Oh. Asunyi ikampong. Kana po di hari ham kana pa sumambayang po ada hari. Dia ruhok no yahay kang bago hom. Nga yahay pagihom dit itulon. Ngam. Iso sa ngulon pahit tulon hila. Aro double cab daw nga. Anda yahay ko kasaraw mo gayat nga makiuhop ng gidahay manurong nga ay tidak dapat itu kadaw. Ami lahir itu ami lahiri kadaw. Nam Kamuno po nga nakumbal nakara nakanta tulun da suway. nakaswang nila. Nakaswang ka daw. Iya haran lagi boras daud tadi. Kamu pun bukan orang yang bukan orang pertama yang jadi macam begini. Tersesat di sini kadaud. Minum beras dah yang gumangaudi itu jam 4 hay suminaliwan mentadan tayam. 5:30. Kamuno po nga paulian lagi. Paulian sumali. Moy ko dadi lapusira lang tagayon. Iya di. Nga adi kada hay jam 5:30 na di. Nga iridi nak kasambayangnya hayam. Make ngaya hay ihumom. Isa sangulo na ko pa matitihitid kampung danda to. Harasuti danda nam sumnaliwan nila. Kamuno po nga kanit ko tulun ko piyo ngayon hiri. Megal itina pa ham kawasan dit pangintarusan dahay sada ka. Jadi megalit persinggahan no. Nga kang koding pingkuragati di kang aya naka palid ako no. Sepatutnya may ako sumimpang gibang. Kan ko hit ka na may wanan kadaw. Nga yahay nakumbal maya itik. Jadi katunod. Saya gani nakatunod. Nga ay so pugyan daw telepon dat ay so pakanta ka ways ngayon. ay sa ways saraw ko hom gari ay sa lain ginawasan hila di. Waguh pahit pancawang hila dantay kita saraw ko. Na napasang. Nga tidak pala. Manulong ako da kayo na to. Ngam sumaliwan ako di kadaw di. Puji Tuhan. Nga aswayan ako to.
paing hila na gitahur minado pakogoso. Idi tahuri di biba. Oh, kumano po nga gayatan siya pasunsuri. Oh, pasunsuri di. Hmm. Yahai bensua nga ayah. Tidak apa. Yang penting kesaliwan yahai gadi. Akhirnya kesaliwan gaya hai di mantadit kinapalidan dahayam. Karikot yahai hila tanggilanam jam 7 no. Oh. Otong. Pero di jambot sinumaliwan gitu. Oh, Mantad mantad jam 4 nih sebenarnya hayam. Dia jam 7 nih hai karikot hila pakan tanggilan. Nga syukur ge tuh asa ge nunu di kereta dia kesaliwan ya hai jam 7 ya kesaliwan. Irih di pekongsian ku itu tuh karena pahit seterusnya di ayatnya berdoalah kagak harahin ayat di seterusnya Efesus 6 lah nga berdoa ade irinin dah sorau dahai berdoa makianu hai ketirungan pertolongan ke mentad kinerahingan dan kasaliwan deh hai mentadi lah. Kamu yang pada dia sitar nga hardi penumbayaan toko dat mentadot pengaturan da kinarahingan kirin na did ina pohit masalah dia harat ralandat mengian. Iya, tepat. Nga aiso pemadi jalan nam sambayang lagi gitu. Sampai irihit. Jadi mati kasarit tengulun gari itu kata ko bontol pai kesusaan dia. Ulum kasaraw iri ko pengkura di. Nabantalanit kesusaan dit tasaraw to. Nga kaubasan mat yun. Kaubasan mo tid tulun tendela. Miagalo ka daw itikolidasan dati mo. Antakan na pod osihat to ko olidas to ko nga ay kopi kasambayang piabo nga okon ko potasolon ko hit ikaray to kasihatan nga umbal pagi sumakit ko ato koy memang ke barabis ko na sumambayang ko pasala kasihatan Tepat. Nga iri nagidahit na pengkuro dia pendapat lah karay itid iya pukulan mo di nga pukul 5.60 nih gitu lagi. 5.60. Baru 5.60 sambungan berarti dapat karegat pukul 6. Pengkuro dia pendapatin dit ay kapuriman to kapod ay seoralan sumambayang lagi ataupun dot sumambayang mantad hingga day apatut ide di sumambayang mantad ko kapuriman to kod ay so no di jalan sumambayang lagi. Sepatutnya itu sumambayang mantad lah. Sumambayang mantad. Kasambayang nga man kapag nga nakasambayang dia hai timpunan nga mungkin dia bigalit memenuhi syarat med sebelum kapanaw. Yun pa sambayang nga Megalit megalot kano pa dito malayo nga jadi rutin. Oh, jadi rutin megaliri no. Dat megal may no pihati keraja yang temangan hai kam megalit. Pokoson dot ginaw maki anu pantamangan mantad kinarahingan. Nga kasangkul paiga ko dom dia. Oh iya, dia Tuhan. Tadi sambayang di. Posondot ton di kapya di. Kamu yang padi dia sitar nga ay kawaya apo arika tandi kantakan nga posondoton nadaman tadi sambayang. Tepat. Jadi nada man kapya lah. Pisuayan na po titulo ng kinarahingan nga iati na po dati na po kaubasan nga to ko po
Ay so poralanom mo ito ka nagi pakitulong. Tepat. Jadi isi lebay no. Sadu atadon di siyo nga mantad ko mi wasap-wasap ya hasyad monghot siya pasal karita po ping puro ditit ping puro teti apuri manandi siya ay so Ay nagiralan saliralan. isina don ni siya sa loto nga ngano paro bawod mekanik iti pengka ongoy nagilisid hitid do. Iya di. Sa lagid hararalan nga ay siya mo diti. Jadi iati da tulun sa pitulun nga kaubasan na po dati ay so pondohot pakayaan mo ita ka nagi pakitulong. Ngagal ditino adi katakan Di ay so katakan. nadiralan magihum mo ditulun. Magihum lagi di. Makitulong. Iya. Nga irini ko man pud misuway da kinarahingan, misuway prinsip da tulun ng kinarahingan. Kinarahingan no po iborosan pud orahian na gid makitulong ta kan pada. Iya. Tu ino po hit tabiat dati do miagalid di nga momon sa iati no po nga osomok da kasari kumakinarahingan. Amin. Miagalit tanganak ta kada hadit ki bo. Ino po tanganak nga makiano na po nuno po nga makiano na po dia. Nga iyo di na po hit tabiat ti tanak nga milom momon sed iya na pom itanak no nga osomok kasari. Iya. Jadi iyo dadi di prinsip di bo. Irinad kinarahingan na po ay kumbala apasan dat ino po hit timpo dati dat rumomot kumada kumasyo nga kasari-sari piya. Iya. Impiro piya waktu. Milo na po monikid tempo piya nga ay irinagi kasanangan di siya tu ino po hubungan datim kumakinarahingan nga osomok agirat kasari. Tepat. Amin. Painggo ko rahit kadi popousa Iya. nyagal ko iti misisinta la. Hinggo hot opuri mananud osomok kodit sumandak antakan idit ajarang kopi WhatsApp ko kasari-sari. It kasari-sari lah. Kopi hubung no pakasari nga yadit osomok. Makin min somok nga ginawa. Ikaruba. Karuba. Oh iya. Iyo podit ngon kiri-kiri ginawa. Jadi irina dahi prinsip dat ay gunoon dati irina dahi man dati iti di modern dati dat ay mantad iti pelajaran dat kaswaban do bayno mo ino po hit hubungan dati kumakinarahingan nga ay osomok kasari mantad dit tindakan dati dat rumomot to pakasari kumakinarahingan. Iso no pakamata didi nga ato ko pakapanaw may karaja kasambayang. Ang pasandoton no iri. Pasandoton no kapahit makitulungan mantad kinarahingan la. Kan ka jadi rutin la. Iso no pakamanta didi isambayang gat ay kasandot kapi rin tapat kapi la. Iya. Mamiagal iti sambayang ta kumakiampun da duso. Paubasan at tampo kasambayang dati nga ino po sambayang makiampun di nga lebih kepada umum no bo. Ato kay oray tanam no may duso. Betul. Nga isay gadi ta ati ngayaman dat Sumamayang roitan ngay na sumamayang haro karuha ka pengka duso ko kanu nga bulin di do pribadi la. Iya. Tu ay nakapisap hay di ko di kanihabom pakiampunan ko di iri ko mo yan pasandatan di mo. Iya. Nakabasan po sambayang takom punan lagi do sa dahay di purimanan kay purimanan ka. Ina padanday pasandatan di nga raitan ni. Amping ka nagid sa kirod manambayang takatulon da suway nga roito ni ngaran.
Kalau pokok haro doa kelompok contohnya nga doa umum na pagyarim ay pengka nagit akapi o nga sihat nga mainelo anway kalingasan ka Hmm. nga milo na pom pengka nagi tampinay stelin atin tu sihat kapiyo rito ning arat Iya. iri di kasandat Kasandat. nga haragya ti ginawah dati dat idohod purimanan na miyagal ko nagit nagikatakan ka daw karita kumbalihan insan dat minindaho matuka no karita nilay dom taluy hay kusay dua hitabangkum iho itina ko ara ati tumakadet ani ba yadi alang-alangan nga aga di katakan tu matuka no bobos pa di dahay mano di tabangku lajak ko surungon na dahay ay katakan yang kau pagi kanga mimbulay nag-iginawad yadit no jadi karita na kapurimanan dat yadit momohingi-hingi tay ko iti yadit kairakan no nag-iit yadi ba Iya. sarahan din iya tipo nga makitulong kinarahingan hari ginawat yadit nga piro-piro timpu katakan mo ti yadi nga kaditina ako nah ini nga katakad ko piyad mini ako sambayang kasyo mini ako sambayang ditino kasyo aga dihay sumambayang kini nga nakatakad ko piyad nakasambayang ako kasyo di nila no monapat ko piyad na kinarahingan uhupay ko kinatakad-takado ini haro pay ginaw Jadi irina tadi na kapehit ginawa haro pay kadang-kadang karaguan tu kapuriman to kadit itiadit hari kapurimanan datin makitulong to ka kinarahingan nga yadit sarahan din iya tipo nga makitulong ka kamilahi bati oh kabo iri no hit kantob datin din makiuhup pa kinarahingan sedangkan do ay lan dati dat tumano pod ayat 10 nga kinarahingan na pulom kuat ilo kuasa daw haro kagarason o girot agaras nga iti nagiginaw dati sumunod itaro koro-koro sarahan din iti pa nga makitulong kinarahingan ka nga may na dati pensa duo pandangan dati ti dito ilo piasaro koro-koro ilo pakyanon dati kumakinarahingan nga iri nagit kano dat popensamok dati kumakinarahingan no pay pakyanon to ka miyagali dit ipangintangan patulunong ayda apatut nga ay yang penting gat kanod popensamok dati kumakinarahingan amen kan iri amen bergantung to kan makinarahingan hari kebergantungan mo imo tigay miuhang-uhang gid karahyan no padi nga asaro isyo muhat dia nga apasan ni mandok kasawo kasawo no pando nga asaro no muhat nga kadang-kadang nga hari ginaw apasan do pinguhatan kanan do hari antakan na padi misisinta naging orahyan naging abu muat tuhot ti panakiuhang dapat iya din na day hubungan dati kumakinarahingan di mo moy dat mantadit pakyanuan paguhatan dati nga iri na hikanod papalaso kasari di hubungan dati kumakinarahingan haro po diad man paborso ay so no setar pangumpok kilo makikinangaw pangompok pala hari pangumpok karate kamun pangumpok sumay pangumpok ko pa nga miyagali panukol iti adit nasihatan nun matok takanan nando nga ilo karang ini komando pangumpok jadi nakurah tu ikalim pangalimpupus nakurah tu iati no pa nga ay
apatut to ogirot tokod kumakinorohingan tu ision po nga agayo kuasa. Miagal bedi leborasan dat secara ringkas silet ayat Efesus 6 ayat 10. Agayo kuasa disim irin dedik ay sepatutnya iatin pedi nga poinson di kasari toko kumadisio kanu tokod ay lumansan humarap kumadisio tu mantadidit kogoyoon do kuasa daw. Amen. Jadi anaruh po tidak ditid Naruh man kapag ya. nga pahitian to po bay no sakira na po dat haruh pasiwatanom haruh po kaguswab Iya. ay lan gindom nunuhat pianda dandad na di dia lalam nunut topik kaswab Iya. ya. Jadi gisom na hitihot ay panambarasan natin kaswaban na bay no. Bulihi mangkud makiano tapad di masitar mengompokot mayad sambayang. Jadi bikin untuk kasihan sumbayang. Anam sumambayang hati. Bapak kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas satu firman Tuhan. Engkau sudah bersama-sama kami. Kami percaya Tuhan, bukanlah dari diri kami sendiri tentang firman Tuhan itu, tapi kami percaya Engkaulah yang menggunakan kami. Tuhan, biarlah nama-Mu terus ditinggikan dan kamilah yang menjadi alat-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi. Kami percaya sepanjang pekerjaan kami pada hari ini, Engkau akan menyertai. Dan kami begitu bersyukur Engkau sudah memberikan kami satu peluang. Sekali lagi untuk menjaga dan menggunakan segala berkat ini untuk kami kongsikan kepada sahabat-sahabat kami yang belum mengenal-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi ampuni segala dosa kesilapan kami dan kami satukan doa kami ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin. Wah, jadi konsiko Sikau lagi. ay sama jadi ay pangalus ko diyan do. Monta ko makinangaw konsiko lo kayo. Puji Tuhan tu senong ti pamahot. Pira mo tanda hitit ti hom kumano po nga suab-suab iti nakantan dati nan dati ti marsiaranom tu natagalot kapalasot tinggin do hitit ti hoy. Jadi alumisot lain do hitit. Oke, jadi senang papaindalan at nununo pa buru-buruan na kayo ham nag-iisang tindalangan inakopo kapiruba ta kakagod maswabon na swab. Amin.